Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye. Turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Turi ku munsi wa gatanu w'icyumweru, turimo twitegura kabisa kwinjira muri weekend neza tuyifiningiza, kubera yuko ubundi uyu wa gatanu niwo munsi tubara yuko aba ari weekend, niwo munsi tubara yuko tuba twinjiye mu minsi myiza cyane rwose. Hanyuma icyo ugomba ko wamenya cyangwa se wasobanukirwa nuko uyu mugoroba mbere yuko mujya mu birori bigiye bitandukanye, ndavuga bagiye kwerekeza muri weekend cyangwa se n'abamaze kugera mwibete gato mwumva ayo makuru, kubera yuko bazaniye amakuru adasanzwe, bazaniye amakuru y'ingenzi ibirimo kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nta kintu na kimwe ndibusimbuke, nta kintu na kimwe ndibutaruke uretse ikitabaye nicyo ntari buvuge, ariko icyabaye cyose nge sindakabati byose ngiye kuba nabishyira hanze, amabanga yose ngiye kuba nayamena. Igira hino rero cyangwa se hafi unkandire subscribe ubundi twinjirane muri aya makuru. Nderekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ndaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice byose ngiye kubikatamo. Ndaza kukubwira uburyo abarwanyi ba AFC 23 bari gutaka ku buryo bukomeye nyuma yo gukubitwa ahababaza mu gisebe. Ndaza kuba mbigarukaho cyangwa se ndaza kuba mbikubwira byose aho bita Minembwe, Rubaya, Kavumu, muri teritwari ya Karehe, muri teritwari ya Kabare, Mwenga ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Masisi, ibyo bice byose ngiye kubyogoga nkubwire uko byifashe. Sukhoi, mvugira uti Sukhoi. Sukhoi zongeye guhagurutswa no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC bongeye kwikora mu mitana, bongeye gufora imyambi kabisa, barabombarda ku buryo budasanzwe, barabombarda ku buryo bukomeye cyane. Inkubi ikubitiye rimwe abanzi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwita Martin Fayulu. Uyu mugabo amaze guhura n'ikibazo gikomeye cyane ubwo yari yazindutse rwose agiye mu bikorwa byo guhungabanya hariya Kinshasa. Aza kubyita guhungabanya Kinshasa kubera ko imyigaragambyo igenda ikorwa hano muri bino bice mu by'ukuri ni imyigaragambyo bivugwa ko iteza akaduruvayo, ni imyigaragambyo ivuga ko iteza ibibazo. Bamwita Colonel Opokolo. Uyu mugabo yamaze kabisa kwinjira muri front line cyangwa se ku mirongo imbere ku rugamba, yamaze kugerayo hamwe n'abasirikare bakomeye cyane. Ngiye kwinjira rero mu duce twose turimo tuvugwamo imirwano, ariko munyemerere mu by'ukuri twandike tuti Minembwe Centre Tombe, kubera yuko aka gace harabura amadakika, aka gace harabura amasegonda kugira ngo kongere kwigarurirwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC 23 yamaze kugenda isoka muri bino bice ubu tuvugana, bari mu ngengero. Ruhinamavi bimeze bite ahangaha rwose muri bimwe mu bice navuga ko byiterereye cyangwa se byitegeye neza Minembwe Centre. Igice ubu tuvugana kitari buze kurara byanze bikunze mu maboko ya twirwaneho, kitari buze kurara byanze bikunze mu maboko ya 23. Igitero cyo gushimangira bimwe bavuga ngo mu masaha mu gitondo hari icyo bita umwotso. Uyu mugoroba hagaragaye icyo bita umushiririzo. Kuva ku isaha y'isa 4 ku munsi w'ejo nijoro humvikanaga ibitero byageze ku isaha saa 1 za mu gitondo. Irundu yamaze kuba confirmé Tombe, ariko kandi amakuru avuga yuko kugeza ku isaha saa 4 mu gitondo nanone drone KT6, drone idasanzwe bagiye bavuga ngo za CH4, ariko ibintu izi KT6 zirimo zirakora hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abantu mwe ntago nge nshobora kuba nabikubwira ngo ubyumve keretse wibarije umurwanyi wa AFC 23 wiboneye mu kirere. Iyi KT6 iza ikabacucumaho umuriro, ikabacucumaho amabombe. Niwe ushaka kukubwira urugero, ubukana, urwego izi KT6 ziriho. Ntago ushobora kubyumva nanone nk'umuntu ushobora kuba yagusobanura byinshi birambuye cyangwa se ubusobanuro buhagije, nk'umuntu rwose uri hariya muri biriya bice, umuturage wumvisha urusaku, umuturage washije kubona nanone zimunyuraho akabona aho zarashe. FARDC ntabwo ishobora kubyumva irimo kurasa, kubera yuko nubwo izi
drone mu by'ukuri zoherezwa kuri asa hariya buriya bavuga ngo biryoha iyo bikureho kubera ko butuvugana FARDC yo nta kibazo na gito baba bafite, ariko abari kuri front line, abari ku mirongo y'imbere ku rugamba barabizi bashobora kuba babikubwira rwose ukaba wabasha kubyinjiramo. Hanyuma amakuru aravuga ko ku isaha y'isa 8 ni amakuru dukesha uwo bita Rugabo ngira ngo we muramuzi, ni umwe mu bayobozi bakomeye mu mutwe wa Twirwaneho. Navuga ko ari kiyongozi wawo wasimbuye uwo bitaga Sematama ninde, aho umugabo w'umunyamurenge warashwe, bivuga ko yarashwe na FC23 binciyeho, ariko bivuga ko ari we yasimbuye kugeza uyu munsi. By the way, amakuru rero nshaka kubibwira n'ubundi na ya drone abayobozi batwirwaneho, ntabwo nge nshinzwe kubamenya n'ubundi uko byifasheho kugeza uyu mugoroba. Rugabo we turagendana n'abigezweho, hari ibintu bajya bavuga ngo bapfunyike bene wabo, ariko si byo mvuze. Reka nkwibwire ko uwo bita Rugabo yamaze kwemeza yuko bamerewe nabi n'ibitero bikomeye cyane birimo kugabwa muri tuno duce. Uyu mugabo Rugabo, umwe mu bagabo bakomeye cyane muri Twirwaneho, uyu mutwe uvuga ko urwanya uburenganzira bw'abanyamurenge, amaze kuvuga byinshi kuri operation Simusiga Karundura Karabutaka igisirikare cya leta ya Brigade Demokarasi ya Kongo bamaze gukora mu byo AFC23 ibashije gushyira hanze. Nibyo koko iyi drone yarashe mu gitondo, ariko ubu kana Sukhoi ikoresheje irasa muri bino bice byo biragoye ko wabyiyumvisha. Birasaba ko uza kujya muri groupe yacu ya Songa Mbere ukareba ifoto zigaragaza ibibaye, ukareba Hibu Special Force yaje, kuko ibyo byose nabashe kubirongekamo. Amakuru koko aremeza ko indege idasanzwe yifashishwa n'igisirikare cya leta ya Brigade Demokarasi ya Kongo irashe muri position za AFC23. Gusa amakuru avuga ko ibi bitero ubwo byagabwaga hari amasasu yaje kumvikana. Amasasu yarashweyo ntago mu by'ukuri na amasasu yaciye mu mazu nk'uko birimo kugaragara, ariko kandi amakuru aturuka muri bino bice ku ruhande rwa FARDC aremeza ko bo barashe neza aho bari babizi ko hari adoyi, ngo batigeze barasa ahari abaturage. Ukurikije ifoto yagaragaye, iyi ndege ya Sukhoi aho yateye igisasu kirimbuzi, kimwe mu bisasu izi ndege ziba zikoreye nk'uko byashyizwe hanze, yewe kugeza ku bayobozi ba FC23 Manzi Willy, uwo bita Lawrence Kanyuka, n'abaya mafoto yashyize hanze. Tutiri wenda tuvuga ibivuzwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, koko wenda bo bashobora no kwigwizaho. Leta na Ligan Mbuyi Kalonji nawe yagize icyo abivugaho, ndetse n'abandi bavugiza ara muri biriya bice. Reka mbanze nkubwire, ahangaha video zirimo kugaragaza ibirimo bijya mbere cyangwa se bayano muri bino bice ziragaragaza yuko haturitse amabombe akomeye cyane muri kano gace ka Minembwe Centre. Ibi biravuga ko bigaragaza ikimenyetso gikomeye cyane mu gufungurira FARDC uburyo bwo kwinjira muri kino gice, hamaze kubaho gushegesha ku buryo budasanzwe abarwanyi ba FC23. Amakuru agahamya neza ko amazu yarashwemo ngo bikekwa ko yararimo cyangwa se yagaragaragamo abarimo AFC23, ariko uyu mutwe 23 nk'uko ubicishije kuri bamwe mu bayobozi bawo barimo Lawrence Kanyuka ndetse Manzi Willy, ubuyobozi wa Twirwaneho Fidel Rugabo n'abandi bagiye batandukanye, bamaze gutangaza yuko ibi bitero byagize ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Bivuga ko abaturage b'abasivile ingo zabo zarashwe, kandi hari abaturage b'abasivile batakaje ubuzima muri bino bitero. Lawrence Kanyuka mu masaha agera kuri 2 atambutse ubwo twinjaga muri studio nyuma y'uko ibitero byari bimaze kuba ahagana mu masaha y'igicamunsi, yashyize hanze ubutumwa bukomeye cyane mu rurimi rw'igifaransa. Yavuze yuko none tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026
ati mu bitero mu ntambara irimo guterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati kuri wa gatanu ku isaha y'isa 4:30 z'igitondo ndetse no ku isaha y'isa 8:45 z'ijoro, ihuriro rya Kinshasa ryateye amabombe Minembwe Centre bifashishije ibitero by'indege z'indwanyi fighter jet. Ngo ibi bikaba byateye impfu ku baturage, bamwe bava mu byabo ndetse byangiza n'ingo zabo. Ibi kandi ko bivuga ko ngo byateye imwe mu miryango kuba incike, imfubyi ndetse n'abapfakazi. Uyavuga ko muri ibi bitero byagejeje ku isaha ibi bitero byagabwe mu gitondo bikongera kugabwa nimugoroba ku isaha y'isa 8:45. Uyu muvugizi wa AFC 23 avuga ko aribwo Sukhoi 25 fighter jets ya bomba yakoze icyo bita bombarde hano Minembwe Centre. Avuga ko ibi ari bimenyetso simusiga ngo bigaragaza neza yuko leta y'Kinshasa iri gukora ubwicanyi bucece kandi bukomeje kugenda bukwirakwira mu bice bigiye bitandukanye, hatabayo gutoranya muri bino bice ngo barimo gushaka kwica buri umwe. Bavuga ko ngo ubwicanyi burimo gukorwa bucece mu by'ukuri ngo bukomeje gusubirwamo, ngo kandi bigatuma abaturage benshi batuye muri bino bice bakomeza guhura n'ibibazo. Ati prolong the suffering of innocent civilian populations. Ati abaturage batuye muri bino bice bikomeje gutuma bahura n'ibibazo. Ni Lawrence Kanyuka ibyo avuze Manzi Wiringoma abisubiyemo. Ariko fakti zituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba zigaragaza ko hari amasasu yaciye mu mazu yinjira imbere. Ariko ku bisasu byo byatewe, ndavuga ibisasu bya muzinga, amakompora akomeye cyane, iyo yatewe hanze ahitaruye izi nyubako nk'uko bigaragara. Amakuru avuga yuko ibitero bya drone bivuzwe kuri uyu wa gatanu ndetse na Sukhoi byaje bikurikiranye, kandi ngo igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bashakaga kurimbura buri gihumeka cyose hano muri kano gace ka Minembwe. AFC 23 ivuga ko itaza gukomeza kubyihanganira. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nacyo kikavuga ko kitarasubira inyuma. Umva intambara bamawe. Ubu tuvugana M23 yamaze kwirukanwa hitwa Mikenge ndetse n'Akakenge. Yewe ubu tuvugana Rwitsa Nkuku, Puezero n'utundi duce hano muri Kivu y'Amajyepfo byamaze kuba inzozi ku barwanyi ba AFC 23. Umutwe wa Twirwaneho wanditse ko mu makuru amwe yagiye ahanze ngo biravuga ko batangaje ko bari bamaze gutakaza abagera kuri 39. Ati abakomeretse bo ntiwareba ni benshi cyane. Aya namakuru yashyizwe hanze muri message zanditswe ku rubuga rwa WhatsApp, zishyirwa hanze na bamwe mu babibonye, aho uyu Colonel Sematama yavugaga yuko abagera kuri 39 bari bamaze kwasiga ubuzima. Ngo byatumye abarwanyi ba AFC 23 na Twirwaneho, ariko by'umwihariko Twirwaneho ati twacitse intege ku buryo budasanzwe. Ati abasirikare abana ba MRDP Twirwaneho Red Tabara bamazwe n'abahibu. Ati hibu irabamaze. Ngo muri mu duce tugiye dutandukanye FARDC mu by'ukuri ngo bakoze operation zikomeye cyane. Ati ni byoroshye umunsi kubera yuko birumvikana ko byageze aho kuvuga yuko batakaje intege cyangwa se bacitse intege nyuma yuko ibitero byagabwe byavuzweho kutajenjeka byari bimaze kugira ingaruka zikomeye cyane. Ugiye no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zikoreshwa n'abarwanyi ba MRDP Twirwaneho na AFC 23 barakwereka imirambo myinshi cyane yatakarije ubuzima muri bino bitero, ariko by'umwihariko bakakwereka abaturage gusa, bikavugwa ko bamwe mu barwanyi baguye ku rugamba bahishwe. Iyi mirwano iri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo irimo irateza ibyago bikomeye cyane, ndetse amakuru avuga yuko AFC 23 yasubijwe inyuma
mu gihe rifite umugambi ukomeye cyane, nta wundi ngo bifuzaga kongera gusubirana ndetse no kwigaruza Uvira ku nshuro ya kabiri. Ntabwo bibashije gukunda, nta nubwo bibashije kubakundira, kubera yuko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze ibishoboka byose. Imwe muri video zikomeye cyane zigaragaza ibibaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngiye kwikira muri groupe yacu ya WhatsApp, hanyuma muze kwireba, igaragaza imwe mu nyubako zirashweho, bigaragara ko harimo abantu bari batetse. Iyi nyubako ntabwo igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirasobanura byinshi ku bijyanye n'ibi bice byarashwe. AFC 23 ikavuga ko byarasiwemo abaturage na twirwaneho, ariko amakuru avuga ko AFC 23 yagiye yirukana abaturage, hanyuma bakigira abaturage, kugeza ubwo bivugwa ko aya makuru yagiye amenyekana ku buryo hari amayiri menshi akomeye AFC 23 irimo gukoresha ku rugamba, ku buryo hatabayeho kwitonda ndetse no kwitwara neza. Abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo ndetse na FARDC bashobora kwisanga mu mutego ukomeye cyane, ni ukuvuga ambush bashobora gutegwa. Akaba ari nayo mpamvu bivugwa ko nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zizamutse, FDN bikazamuka, FARDC ikazamuka, Wazalendo ikazamuka, ndetse ngo n'abacancuro bamaze kuzamurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, bamenye amakuru neza yuko hari igico gikomeye cyane bashobora kuba bari batezwe hano muri bino bice bya Minembwe, dore ko Minembwe bamaze kwikandagiramo. Ubu igisigaye no kuza kumva hatangazwa ifatwa rya Minembwe centre, cyangwa se igice komerciale gikorerwamo ubucuruzi giteye imbere cyane Minembwe. Amakuru avuga ko aba bamenye neza yuko harimo gutegurwa ambush ikomeye ngo yagombaga kugwamo abarwanyi benshi b'irihuro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rwose bakapfa batabonye finali y'igikombe cy'isi. Ibi byatumye kandi bafata iya mbere mu masaha mu gitondo, amakuru yari yamaze kumenyekana, batangiza igitero gikomeye cyane, Iki gitero ntabwo cyagombaga gukoreshwamo abasirikare, ariko cyagombaga gukorwa n'abasirikare. Nta kindi gisubizo cyari gihari, nta marobo ahari. FARDC iti turitabaza ibyo dufite, drones za Cat 6 bombardier, ndetse kandi nanone hakiyongeraho na CH4 kamikazi. Ni bimwe mu bitwaro bikomeye kandi bidasanzwe bafite ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ngo hari hakenewe imbunda zifite ubushobozi buhagije ku buryo zishobora kurasa kandi zigahamya intego, ku buryo igisirikare kibasha kubyizera neza. Nta kindi gisubizo cyari gisigaye nyuma y'uko drones AFC 23 yari yamaze kumenyera ko arizo ziri kumanuka hano gusa, zoherejwe maze zita zigenda. AFC 23 irirara kandi isa nk'iyiruhutsa. Nta kindi cyahise gikurikiraho, urusaku rwumvikanaga rwa za drone rwaje ngo rukurikiranye na Sukhoi 25, ndetse bivugwa ko ahubwo ngo ashobora kuba atari Sukhoi 25, ngo birashoboka ko yaba ari indege ikomeye kandi ifite ubushobozi, ariko nayo mu bwoko bwa Sukhoi izwi nka Sukhoi 32. Iyi ndege kandi ikaba ifite icyo bita reserve y'uburyo ishobora kwiyongeramo ibyitwa benzine, ku buryo ifite ubushobozi bwo kuzamuka ku butumburuke bwo hejuru ikamanuka nk'umuzimu, kandi ikamanuka yamaze gufata ibipimo byayifatira, kubera yuko ifite ikoranabuhanga ryegera rya satellite. Ni zimwe mu ndege Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugura ndetse yazanya no ku mirongo y'imbere ku rugamba, zitangiye gukora akazi no gutanga umusaruro ndetse no gukora icyo zazaniwe. Iyi ndege niyo iteye ishavu, iyi ndege niyo imaze gutera agahinda gakomeye, umubabaro utasibagirana, agahinda kadasanzwe bamwe mu bayobozi n'abarwanyi ba AFC 23. 39 barimo kubarurwa ko
ubwo indege yarasaga muri kano gace yahise bayitana nk'uko byavuzwe na Colonel Sematama mu butumwa yandikiraga mugenzi we bwabonewe kopi bugashyirwa ku karubanda. Ariko nawe ukurikije amashusho amafoto yibaye ku mirongo y'imbere ku rugamba uhita ubona neza 100% yuko bino bintu bitari byoroshye, yuko bino bintu bitari byoroshye habe n'akana gato. Igisirikare cya 23 na Twirwaneho ndetse na Red Tabara biyemereye yuko bashegeshwe bidasanzwe n'ibitero by'indege. Gusa ntago bigeze bavuga yuko hari abarwanyi batakarije muri bino bitero, ariko bemeye ko hari abapfiriye muri bino bitero. Bavuga ko ari abasivile bonyine baguye muri bitero. Turibaza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gihanganye n'abaturage cyangwa gihanganye n'imitwe ya 23 na Red Tabara? Igisubizo ni oya, bahanganye na Red Tabara, kubera yuko ntago byashoboka ko bari burasano mu gihe izi nyeshyamba zitari zakageze muri bino bice. Nibwo rero ibitero bikomeye cyane byongeye kumvikana hano, bitumye benshi batangira kwibaza ndetse no gutekereza noneho ikiza gukurikiraho nyuma yuko ibi bitero bigeze ku ntego kandi bikaba byatanze umusaruro. Bati noneho barashirira ku ruconco, Sukhoi zirabamara. Indege yubatse amateka mu ntambara ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ihaguruka benshi bagatitira abandi bagahunga. Niyo ndege yongeye kuba yahagurutswa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ihagurukirizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero nibyo bibaye muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Minembwe Centre. Andi makuru y'ingenzi, umugabo bita Martin Fayulu nyuma yo kwigira akaraha kajyahe ashobora no gufatirwa ibihano kubera gukurura imvururu zakomerekeje benshi mu baturage, zangirikiramo byinshi. Amakuru akavuga ko uyu mugabo ashobora kuba mu by'ukuri yabuze gato ngo yicwe kuko yakomerekejwe ku mutwe mu buryo bugaragara, ndetse nyuma yo gukomeretswa ku mutwe bivuga ko bishana no kumugiraho ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwe. Amakuru avuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'inzego z'umutekano aribo babashije gufatanya batatanya abigaragambyaga nyuma yuko hari hatangiye kugaragara ubushyamirane. Ubu tuvugana uyu mugabo akaba yahise yerekezwa mu bitaro. Amakuru akavuga ko ashobora kuva mu bitaro yerekezwa muri gereza kujya kubazwa n'imbere y'ubutabera ibikorwa yagaragayemo byagize ingaruka zikomeye cyane ku baturage benshi ndetse n'iyangirika ry'ibikorwa bigiye bitandukanye. Ngo byabaye ngombwa ko hifashishwa SWAT, ikipe ikomeye cyane, ndetse na Special Force na za military kugira ngo bahagarike ibi bikorwa byaturutse kuba ari mu Martin Fayulu mu myigaragambyo bavuga yuko ariyo kwamagana igundirwa ry'ubutegetsi rinyuze mu ivugururwa ry'itegeko nshinga. Ibi ngo n'uwitwa Joseph Kabila abirimo, kuko nawe yari yatangaje yuko ngo abaturage bakwiye kwamagana uyu mugabo. Bityo kandi bikavugwa ko neza Martin Fayulu ashobora guhananwa icyaha gikomeye cyane kirimo no gufatanya n'abagambanyi barimo uyu Joseph Kabila, akaba mu by'ukuri ashobora gukatirwa n'inkiko zikomeye cyane, ibintu bishobora no kumuviramo imyaka myinshi nk'uko amakuru arimo kutugeraho abitangaza. Ngayo nguko, reka njye mbashimire, ndabakunda cyane, reka mbifurize kugubwa neza, mbifurize weekend nziza, bukomeze kugira ibihe byiza ndetse no kuryoherwa n'ubuzima. Byari bitero bya drone mu Minembwe, Rubaya yongeye gusatirwa n'imirwano Kawera, Gasenyi ndetse n'ahandi havuzwa amasasu yumvikanye no muri kino gice. Kinshasa wumvishe ko bitari byoroshye. Ayo niyo makuru nari mbazaniye muri no mugoroba. Ubundi turaza gusubira mu kanya kari imbere. Komeza ukande subscribe niba utarabikora, like, share. Hanyuma amahoro y'Imana bane namwe, imigisha y'Imana ikomeze kugenda yibanira namwe mu bizo murimo bigiye bitandukanye. Ciao, hasta la vista.